mang thobela re a lo tšheltšhetšeng le lekgone le la bohlano go taba ya ka le mankoko baby yo e re ke go botse wo ke mošate wa tsebo le boithabišo ke yona thobele fema re tswa go mošate o mongwe re tsena mošate o mongwe mo e leng gore re hwetša o e leng gore ba bangwe ba tla ba bitša bo kgošigadi o mongwe a re ke mmakgoši wo ke mosoreng ke kgoši re tsena gona Mpumalanga Matibidi ka mošate wa Mašilane ra hwetša se se Clara e re ke mofahlomphe e mo tshwanetšeng ke kgoši Clara Mashile kgoši dumela thobela tameng tamaneng a re tlo re batau lena la re tau la re batau wow ye ke tsebang ka sepulane ke gore o ba fele yo ke a leboga ke swana le wena ke a leboga ba tshatseng gore o ba fele ke goreng a ba botšiše batau ba bangwe a ba botšiše batau ba bangwe gore ke eng go ba fala ai a re kwane o kgošigadi o mmakgoši dilo tše di a tlhakatlhakantšha ka baka la gore wena mošate wa ka kua Matibidi o eteletše ko wena pele ba go bitšang kgoši goba kgošigadi a se nna makgoši ke mama mama ke mama wa mpelegileng ke mmakgoši ba mpitša kgošigadi goba kgoši kgošigadi ka lebaka la re ke nna mosadi mara ke nna kgoši a gone mo ba bitša queen goba king a gone queennyana goba ke nna kgoši o ka re no fela e ba le go nyenyefatšanyana kudu go le mosadi re kwa ka re ya go rona go le kgoši mola le gore ya go swanela ka baka la gore a wa botopo mo tseleng bogoši bjo and a ke offended mo ba re ke nna kgošigadi goba ke nna kgoši the reason why ke sa le offended ke ka lebaka la gore dipereko tšaka swantse di dipontšhe mo ka offenda ke di-title o tlo ba le bothata bo bogolo go ne le batho ba bantši ba e leng gore go bolela ka batho ba e leng gore ba koša botlhoko ke go ka se mmitše ka title ya gagwe ke bo mankoko ba e leng gore ba hweditše bongaka ba tlhompho go ka se re Dr. Mankoko mola e le gore dingaka tše e leng gore di badile a re re gore motlho mongwe re ba bolela gampe re no fa motlhala dingaka tše e leng gore di badile le o ka se mmitše doctor o na le go sekwe botlhoko mara re Mankoko ba mo tlhomphe university e itseng o se ka mmitša ba doctor nka ba ka go delete ka go blog ka nnete mara yeo e bontšha tlhompho gore wa mo tlhompha motho mara mo motho sa motsebe o ka se mmitše wa re Dr. Mankoko a tsebe gore kwana Dr. Mankoko elo se ka ba offended mara ke go bontšha tlhompho gore motho o ke a mo tlhompha and o e bereketše bo doctor bo jale le nna bogotša ke sa berekela go potsa batho ba e leng gore ba re bogetše go yo chipo gona bjale go ethobele fm ya ka gore nnete ga se metlae ga re bapale mosadi o ke nang le ena ke kgoši go tswa gona ka kwa Matibidi ka Mpumalanga ke ka fo e leng gore re nyaka go kuša gore banna bogoši bo o fetša go bolela gore mmakgoši ke bo mamago ka baka la gore kgoši be e le papa nna pile go a tla bjang gore ga one bana ba bangwe ba bašimane ka gae ba gona ba babedi okay abuti baka o moteo o belegile ke my mom it's a story to tell okay and then o moteo o belegile ke papa ke out of wedlock both okay jala bogošing santse le nyale gore le belege kgoši kgoši ga e belegwe ka ntle le lenyalo a e belege ka ntle le lenyalo ke ka fo wena o belegweng ka gare ga lenyalo nepele ba ra wa kgošiši ebile ba le ba bangwe ba kwe bohlokofelo ba kwešiša tshepedišo ya ka mošate gabotse malapa ke malapa mara na le tshepo gore di tlo loka tše di senyegileng okay ke bona ka re šetse re fihliša kgole mola re sa tlha re kwešiša gore kgoši Clara ke mang gabotsebotseng gore botse ka wena mosadi mo botse kgoši Clara ke an LLB graduate woman of God ke tshepa modimo ka pela ka moka a se nna selo ka ntle le modimo kind ke tshepa gore ke empathetic ke tshepa gore ke nna a leader in my own right mara a leader that's also learning how to lead ke nna o in a nutshell as long as o ntse as a woman of God ke happy se segolo ke sona se segolo ke modimo wena go tla modimo pele di tla ka morago okay a re nape re go potsane letšatši la mathomo mo ba go boditseng gore gape ke nako ya gore o be kgoši o kgone go etelela setšhaba se sa batau pele go diregileng re go potsa
tšatši le ke kgweditše gore ke nna kgoši a ke tse gore a ke le kae mme ba ke le tlelaseng ke dia boloyara bo baka yeah mama mphonela a re e tšwa tlelaseng ke go botše okay o tlo ba kgoši ke after court judgment from the high court gore despite of gender and also marital status, which my mom was a married woman when Angkweja. And then I knew gore ke tlo ba kgoši from long. okay Ke tsebile because papa ka di bolela re sa le ba banyane. Kgoši go tlo ba Clara, kgoši go tlo ba Clara. Batho ka moka ba tseba gore kgoši go tlo ba nna di bolela all the time. okay And ke tsebile just that a ke sa tsebe capacity ya gona. But I actually very happy and very excited because the journey ya court was 12 years. yo My mom was in court for 12 years, but e le ge go lwelwa bogoši bogoši bo lwela. Mara se pushitja back to what I said, ke nna a woman of God. Jwale I knew that God will never leave me nor forsake me. wow Ke tsebile gore he's a faithful God. Le gona bogoši bo re tlo bo hwetša. okay And because he's a God of truth. Nnete ya ba ya tšwa gore ya kgoši kgoši ke ke ye. kore seo se nkgopotša gore ka gare ga bogoši be bontši go na le go a bakiwa man go a bakiwa mo e leng gore motho ga a dutse ga e o ipotša gore ke eng se segolo se se bakiwang gona re hlatha bjang gore wo ke kgoši ya nnete wena o fetša go tlhalosa gore ka ko matibidi ke eng tše e leng gore la di lebelela e ka ba le gore bogoši bo bo a fapana ba ga mokhari ba gešo ge e le gore ke tshwanetse ke be kgoši go na le ka mokgwa re lebelelang tshepedišo ka gona goba bogoši ke bogoši bo tshwanetse gore re kwešiše gore bo a tswalelwa o tshwanetse gore o be kgoši ka baka la gore o belegwe ka lenyalong Bogoši ba fapana ebile ba tswalelwa. Mo ke re ba fapana go swana le setšo sa batho ba bantši sa fapana. Batsonga le Mapedi ba fapana. Mapedi le Mazulu ma fapana. Mapulana le Mapedi ma fapana. E le bogoši. Bogoši ba gešo ba ga Mashile. Bo ka swane le bogoši ba kgoši Mampuro Mojaji. Bo ka swane ba Moletelo ba Legedlana. Ke bogoši ba gore ba fapana. Go swana le di household. Metsi ya batho ya fapana. melao ya ka Melao ya ga ka e e swane. okay Mara se swanang ko ka bogoši bo gore lenyalo le botlhokwa. okay ke sa etla mo o rile lenyalo le botlhokwa a ke dumela gore se e leng gore gona pele ra se dira o tlhalositse gore ka ba le gore kgoši Clara ke mang kgoši Clara Mashile o rile o na le baratho ke bo buti go ba e leng gore ba gona go go leng ga lena go bile bjang ka gae kudu o bo tseba gore o na le bo buti fela le bona ba tseba rape mosadišitlo ba kgoši A ke ne buti fela. Ke na le my younger sister. Ke nna le my younger sister re belegilweng lenyalong. Mo ke bolela gore papa ko belegile buti aka a ba sa le teenagers le mmaga sa le teenager then ba lenyalo ke nna le moratho aka okay o tla ka morago aka gore le gale kgoši ya ka ga Mashile be tshwantse go leba mosadi nna pele a re kwane o kgoši nngwe ya moswa ye botse ya go ithata ya go rutega o kgona bjang go tšwela pele ka bogoši ka mo le go tlhokomela wena ka bo wena bjelo ka Clara go ntšwatše ke focusile go tlhokomela setšhaba okay ke main priority ya ka gore setšhaba se be se le right before ke tla ba right but obvious ke be ke le right mentally gore ke kgone go tlhokomela motho mongwe okay a ke focus too much ga my personal needs go nna ke focusile go setšhaba gore setšhaba se tlhoka eng di-pillars tša ka ke ding vision ya ka ke eng ke se ke focusile go sona go ntšwatšo okay wa tseba ke dumela ga botse gore nka no ba ke imela ke go itirela dilo tše dintši ke di nyaka nka no ba ke palela ke go direla bana dilo tše di itseng wena o tlhokometse setšhaba e leng selo se e leng gore ga se bonolo ditlhotlo tše e leng gore kopana le tsona ka gare ga bogoši ke tša mohutamang go ba mosadi ya ebile ba re re tlo bošake ngwannyana mosadi ke a e bona mosadi wa e bona ke ngwanyana mara ba ntlhompha council ya ka ya ntlhompha ke ba kgala ba le ba gakolo ba na le 70 60 go ya godimo
se sengwe ke gore mo kgwetša go tlhoka foundation ntlo ya go tlhoka foundation go bothata Yeah. E ka Jwale se tsoge e eme, wa tseba. di-challenge jaaka ke gore go ntse ke dia foundation Okay. if bogoši bo ke a ke bokgweditše maybe go na le mabota a tlo yagela godimo ga mabota yale Eish. mara also ke lebaga modimo gore vision yaka ke yona e tlo thomang sometimes o lebelela nto lebelela in the negative manner gante modimo go bontšha gore aowa ke na le wena thoma from foundation gore go be vision ya gago a se vision ya motho o mongwe Okay. mara ke di-challenges jaaka go ba mosadi ke challenge go thoma anything from the ground up ke challenge and then also finances ke challenge I think dikgoši di dintši di na le revenue issues Okay. and then also re ska ba secondary to government but also must work together so those are the challenges but all ape is go well. bolela ka tlhotlho ya mašheleng ka bogošing da re re gane ge re le badudi ba re gona le dielwana a ke tse matibidi le bitša re ntšha setsekanyana ka kgwedi goba ka ngwaga wa ya lephediša tabeo a se yone e leng gore e dira gore motlhomong le kgone go phela a ebile a e šikinye selo a e thuše felo a se go phela ga kgoši ke go phela ga setšhaba okay aim yaka ke go phela ga setšhaba okay a se go phela ga kgoši ge setšhaba sa gago se phela ke phedi wow go swana le a ke nka bontšha as South Africa Mzansi gore mo economy ya rena e le fase yeah South Africa as a whole is not doing well jwale nna mo setšhaba se sa phele they're not self-reliant le nna ke kgone go ba thuša mo ke sa kgone go ba thuša a ba phele yeah jwale go phela ga motho ga a leader go moetapele ke go phela ga batho ba gage okay kgoši wa tseba ka nnete boetapele ba tswalela o ne o bonala gore o moetapele ka baka la gore ge ke go lebeletše ke bona motho e leng gore o tletše ka maatla le tlhotlheletšwa go bona setšhaba sa gago se tšwela pele ebile se gola ke ipotšiša gore ke eng tše e leng gore wa di dira goba le a di dira setšhabeng sa gago gona ke kwa matibidi gore go be le ponelopele e kaone setšhaba sa gago se kgone go phela gabotse ka gare ga lefase la technology nna ke thoma ka di-low hanging fruits okay the-low hanging fruits ke na le four pillars which is education health infrastructure and development economic development jale mo go tla ga education ke dia di-debate tša bana ba sekolo gore ba be le confidence and then ga health ke sometimes ke producer the food parcel because Matibidi ke one of the poorest places in the country yeah ke se sempabang ke one of the poorest places in the country mara mo ka go bona go nyaka o tle Matibidi ko go botse all the riches modimo o re file all the riches from water from the mountains tša gona tše di botse ko go botse jwale batho ba why ba suffera poleke ya bona e le e botse sona jwale my main focus go ntšwatše ke go yaga mall that's my biggest focus or at least employment e be gona le batho gore ba ska travela for nako e telele go ya kgwetša grocery and 80% ya batho ba Matibidi ba phela ka di-grant okay but o sa berekša grant ya gago o travela 40 to 45 o ya Beresford goba o ya Graskop goba o ya Hazyview ke gole okay and that's my main focus and the other focus ke health re na le a lot of pensioners there health facility mara ga health they doing pretty well o no ba re ya ga clinic e kgolonyana clinic e leng gona ke nyane and then e nngwe e tlang ke infrastructure sa TVT college ba ka travel so far to go to school education ke one of my main priority gore at least motho a be le capacity ya go dinaganela gore wa kgona go nagana not everything that is said tshwantse o se amogele
ke rata ka mokgwa o tlhalosang ka gona ka baka la gore ke be ke nna le putšhong ya go tlo go botšiša gore o dira eng go kaonafatša ikonomi ya matibidi e fela ka mokgolo molo wo go o thoma nkgopola a o nkgopole a ke tlo re ge ke tswelela di-bodyguard tša nthiba-thiba ba re monkoko ka se bone kgoši ye nngwe e leng gore ka nnete e dira gore ke miemiele ge ke go lebeletše bjale ka kgoši e leng gore ke mosadi go monyaka go bona tlhabologo ya matibidi go lela godimo o gatelela kudu taba ya lephelo le le botse le thuto ka baka la gore tšeo ke tsona tše e leng gore ra dinyaka motho a ka ipotšiša gore o lebeletše gore setšhaba sa gago le mošate wa gago o tla bole kae mo mengwageng ye mehlano go ya go e lesome go tloga ga bjale mall tlo ba le gona yeah that's a definite ye ke ye nngwe is through God's grace okay ditleliniki infrastructure ya health care yeah education level e change because dikolo tša di-primary le di-high school di agile ke setšhaba nako tša apartheid yeah bjale ke nyako berekišana le private sector as well as government as well as international sponsorship gore go ya kwa dikolo tša gabotse okay mo ngwana a bona sekolo se le se botse le yena wa nyaka go ya sekolong ka nnete se sengwe sa botlhokwa se ke nyakang se ba se le gona ke gore batho ba matibidi ba be le self-reliance ka se relaya go motho mo kgona go titiela yeah ke se ke se nyakang mo ka bona setšhaba sa matibidi ba kgona go titiela ke tla ke thabile ka baka la re gona le batho bantši ba re yo matibidi go tletše leswika go tletše le kgwara re tla bjela jwang re tla ba le ditšhingwana re tla ba le merogo re tla ba letše ka moka o boletše gore ke lefelo le le botse ke a tseba matibidi kore yo o ka nyaka go dula gona e fela gona le mo le tsebang ga botse gore awa mola re ka lema go a tswa dibjalo tše e leng gore ke tša go kgatlhiša batho ba kgona go iphediša one of the pillars ke lebetšeng ke yona agriculture go a lemega mo ke re matibidi re na le the richest soil yeah lefelo le la modimo a re ke tla le bea gona yeah le tlo ba le na le dilo ka moka self-reliance go tla ga self-reliance gore motho a kgone go titiela go lema go a lemiwa matibidi mara ke nyaka go lemiwe in the capacity to sell yeah gore batho ba kgone go phela self-reliance e ke bolelang ka yona o ka se kgone gore la go the next person ka nako ngwe le ngwe ra fela re tla ka mošate kgoša re na dijo nke re jwale re kgone go mediša re tsebe gore re a re buna mola re kgona go phela okay ke ipotšiša gore ke thuto efe e leng gore o ithutile yona go tswa go mma motswadi mmakgoši perseverance resilience okay ke mmetša mamaka mosadi ola mo nka ba half of what she is yeah ke tla ba ke phile bophelo ba gabotse ke mosadi wa go rata batho okay ke mosadi wa go bereka thata ke mosadi wa go rata modimo ke mosadi wa go ba le vision that's why papa ka monyetše ke a bona gore why papa a dira phošo o bone gore no mosadi o tlo tlhokomela setšhaba ba tlhokomela le bana baka okay and also mama ke educator I was a teacher before she retired she was a teacher jale o rata bana so much kore go rata thuto mo le wena go antše letsweleng la mama le la papa ke o dile legal studies o dile LLB yeah yeah kgošiši a se makgoši bile a se kgošigadi ke kgoši tlara ka nnete go tswa gona ke kua matibidi bo e leng gore go nne o tloga mpumalang ka rena ke atla thobelefamo ke tlo bolela le lena a ke gane ba re ke nna kgoši e nnyane ya mosadi ke nyaka go le bontšha gore ke tla ema ka etelela setšhaba sa ka pele re sa le gona moo ke nyaka re lebele ntlha ya gore magoši a mantši ke banna ge ba go lebelela a bana go lebelela ka lenyatšo ka baka la gore ba bantši bona o ne humana ba no lebelela ba re o tlo re botjang ngwano mara re bolela ka magoši bjale ka baka la gore yeo re ya rabile re lebeletše setšhaba seo se etelelang pele nke re lebelele magoši ka wena gore bona ba go amogela bjang magoši ke tla bolela ka di-colleagues jaaka tša Mpumalanga okay Mpumalanga go na le more of younger magoši magoši ya baswa yeah ba go tshwara style magoši ya baswa ba gona ba bagolo yeah if lenyatšo le gona a ba sampontšha lona okay if le gona
nna ke a dithuta go bona ke tshepa gore le bona ba dithuta go nna Mm. mosadi le monna ba swana Mm-mm. modimo a sa re dia go swana Yeah. a re nagane go swana jale ke a tsa gore kgoši e nagana so Mm. le ena wa tsa gore kgoši ya mosadi e nagana so Okay. nka tšea se ke a tšea se ke a tšea se gore setšhaba sa ka se be tsebe gabotse Okay. ebile nyatšo le gona ke a Wa repeata tlholewa. gore a ba sampotse gore le nyatšo le gona Okay, kgoši Mashile a re lebelele gore ke bele gore go thoma mola wa beiwang bjalo ka kgoši le go fitlha gona bjale maitemogelo a gago ka gare ga maemo a go etelela setšhaba pele ke a mohuta mang tše e leng gore pele gagwe e ba kgoši bo o sa di bone gone bjale gore hei ya ke a di bona bjale e ka ba tše o ka dingwe, tse e ka ba tše nyatša dingwe. leadership e botlhoko Eish. go ba moetapele go Mm. botlhoko kudu go botlhoko dilo tše o nyako di dira a kgone go di dira ka lebaka la re kwena moetapele Eish. the responsibilities tša gago di 10 times an ordinary person Mm. and mo le kgoši ya mosadi di times 20 Yo. dikgoši tša banna they can get away with things Mm. ya mosadi ba tlo re that's why re sa di nyake dikgoši tša Yeah, basadi re tšhile ra bona ke mosadi re tšhile ra bona Mm. se ke sa ba ka se letela ke botlhoko ba gona Okay. sa bobedi ke na le bona ba kgotse mara a ke spending most of my time le bona ebile a go kgonege a ka baka ebela la maemo a kgonege gago. Mm. and se sengwe swantse o bone di-moves tša ga gore ke ya kae a ke ye kae Okay. le gona se se nthušang ke gore nna ke etapele ke modimo if a ke sa etepele ke modimo diphošo wa di dia mara modimo wa di covera Okay. as ke rena batho ra di dia diphošo mara mo na le modimo wa kgona gore covera Okay. sa mafelelo se nkare ke ntwa ya gabotse ke gore wa bona fulfillment gore modimo o ntshepile ka batho ba ba gago Mm. Mm. se ke sona se nthabišang gore o ntshepile ka batho ba madibidi Okay, wa tseba re no fela re kwa ke tsebe gore ke nnete go fitlha kae ka baka la gore rena re di duletse thoko tše tša bogoši ka bogošing go na le go no ba le dipolelwana go tsena mankoko ka baka la gore a nyaka go hwetša se sengwe go tswa go wena a go lweša le moratho wa go a go lweša le butiago wa feletša go ba le ditlhophana e a kgonagala taba e gore le bana ba motho le feletše le sa boledišane ka baka la gore go na le ba bangwe ba ba nyakang go hwetša se sengwe go tswa go lena yeo ke taba ya gore ra e bona ya kgonagala Okay. mara re no tshepa gore modimo o tla ba thuša Yeah. go bona gore ke rena batho ba motho mo tee Mm. and ra tlhokana Okay. Mm. o rile ge re thoma mo wa bolela ka mokgwa o ratang le go hlompha mama ka gona bo mmakgoši mme motswadi wa gago ka mokgwa e leng gore o lwele ka gona go ebile le le maema gore bogoši bo bo fitlhe mo boleng gona ba ga Mashile o bo feleletse o le kgoši ka ntle le yeo go na le dikgoši tše dingwe ka gare ga mešate ye mengwe ba tswela pele ba lwa nna ge re di duletse kwa thoko re iputša gore banna go bakwang re a tseba gore mohlomong go gongwe ba ka re aowa tlare e ka sebe kgoši ke mosadi eng e fela ba bangwe no kwa go šetše go na le mobango o mongwe re sa tsebeng gore o tswa kae o ya kae ka gare ga mešate go tla be go bakiwang mešate e mengwe a ke tsenelele ka gare ga mešate ya batho ke Yeah. tsenelela ke tla Mo go bolela ka mošate wa Mashile nka se kgone go bolela ka mošate ya batho 'cause a ke ka ra go tsebe tsebe gore ba bakae ba ba kaeng se segolo okay ga Mashile se segolo se a re sebaka mara re sa baka ke bogoši ee fela then go njwaja a re sa baka selo se a re sebaka re ile court ra wina bogoši di a fela tše tša gore batho ba tlo baka dilo tše dingwe a ke di tsebe a ke Yeah. tsenelele mešate ya batho ke a e hlompha a ke nyako go tsenelela mešate se se tlo ke tso tsenelelang ke mešate ya Mashile yeah ee ka re gone bjale ba go lebeletse ba bangwe bjale ba go theleditse bare a re telela ngwanenyana o tla re tseba a ba tsebe gore ba go bitša ngwanenyana mola o na le maatla ka moka ga gore o kgoši a nkompotse gore ke eng se e leng gore o se dumela mošate wa ga Mashile ka baka la gore gone bjale o šetse ke a tseba gore o na le ditlhotlo tše e leng gore o di boletše o na le ditakatso tše di itseng gore wa tseba nka re ke dutše tšatši le lengwe
ka bona re fitlheletse se ka ntle le tšeo šetseng o di boletse tša thuto le mmolo le tše dingwe go lebeletse setšhaba sa gago ke eng se o ka reng o bona se diragala ka nnete wa miemela wa re mo ke beng ke nyaka go fitlha gona ke fitlhile ke land claim. Land claim ya rena, we need to have ownership of our land. okay Mo se je re na le ownership of our land, ke tla re fitlhile. okay Mo ke bolela so ke nyaka le bontšha motlhala. okay Mo le kwa mšata lena ba lefa permission to occupy. It's not ownership. oh wa re reša fao It's not ownership. ga botse a se ebile a se lefelo la gago A se le lefelo la gago. ba go dumeletše Ba gore go o ka dula dumeditše moo. gore ka dula mara mo ba ya go gontšha ba ka go ba ntšha ka gontšha. That's the most important. Ke sa botlhokwa go phala ntwe nngwe le nngwe. O ka yagiwa di-mall, go ka yagiwa as long as ownership e sa ba ya ngwala mašilane. okay E ngwadile public works goba municipality okay a senge ke fihla mo ke nyakang. okay o bona ka re go ka go tša nako e ka kang bjalo ka kgoši gore wena le bašomi mmogo ka wena council ya gago le fitlhele seo le se nyakang Yeo e up to government. Government ke bona ba tsebang re ka fihla ka nako efe. Go swana le rena land claim ya rena ke ya 1998. A ke na le mongwe mo kae 1 yeah 1998. ke kgale. The ownership is still not given back. yo Jwale wa bona gore government ya rena ebile a ke blaming government per se, maybe le rena re follow up because following up is very important. Batho ba lebala if a ba botse ka tšona ba na ja o serious ka tšona goba o goba le kgotsofetše kgotsofetše ka mara sa botlhokwa ke land claim ya rena sa botlhokwa kudu. a re tshepe gore se tla phethagala o ra gore o nne o ba šikinyo ba rome goreng ke leo le botšiša ka kwa wa tseba ke ipotšiša gore pele ga ge nna le wena re tlo bolela gona ebile re bogetše ke batho ba e leng gore ba re bogetše go youtube le ba e leng gore ba re theditše go Thobela FM re be re bolela dilo tše dintšhi o na le tsebo ye tseneletseng ka dilo tše dintšhi tše e leng gore be re bolela ka tšona motho a ipotšiša gore o kgona bjang ke na le neta gore o tseba dilo tše dintšhi gore pudi ya gamang le nku ya gamang di jele mabele a gamang o seka dilo tša mohuto go fetša o kgona go tseba gore go diragalang ka Afrika Borwa le kontinenteng ya Afrika mang o tšetšweng kae tša molao di sepela bjang o di kgona bjang dilo tšo ka moka ka baka la rena re nagana gore go ngangega kgopolo ka baka la mathata a motse a tše dintšo ne gore ke tla di bona o swana tša dipudu gore di šileng go na le dindona. okay Na ke entlela o swana le go ntšhwa ke lo tša ka taba ya land claim ke tša kgoši tšeo ke tša kgoši tše le land claim committee okay and mo ke tlhalosa ka yona taba ya land claim ke gole vast because ya rena e boundary le Limpopo le Mpumalanga. okay Jale ke tše ke beile tlhogo ya ka gore ke tše di tlo phetologa maphelo a batho ba matebedi tša dipudi tša mantona ba tla seka tšona. mantona ba tla seka tšona le council e tla seka tšona unless if ntwa gona ke kgolo kudu a ba kgone go fihla consensus bjale ba tla mpitša gore a re kgone ra palelwa then ke tlatla nna pele ge re fitlha gona moo a re lebelele letšatši la gago letšatši la kgoši tla ra mašile le ba bjang go tsoga ka baka la rena re nagana gore wa tsoga wa dula ka mokgo ka kgorong wa šekiwa wa tšea sephetho go na le mo e leng gore o ka no se be gona ya ba mantona fela go na le tše e leng gore digapele tša gore be gona ka mošate letšatši la ka ke a tsoga mo ke na le nako ke a gyma okay and sometimes ke ya officing ba mpotša gore go na le 1 2 3 di-email as go boditše gore development it's very important to me jale ke a emaila mo ke emailang then mo go na le maybe church service ka laboraro ke a home sale ke a go kwa gore go diegang ke a
bo pastor ba nthusha gore okay o interpreta so Bible as ke le boditse gore I'm a woman of God. Yeah. And then ke letšatši la ka Sontaga the same thing, ke a tsoga ke a gyma ke a kerekeng ke a boya Okay. ka dula le family ya ka fela Ka ga o apeela ke ma. ka Na dikapeela le mothusi ka ga ba wa ikapeela. ke a dikape oh Matsogo wa mama kgona go lo isa pitša. mama o tlo kwata ke apeela ke mama Ape ke lebeletše diatla tšeo ga ke bone o ka o beang ka lefetlo mo le ba fetla pitša. ke a kgona Ka nnete? Okay, e ntliša tabeng e leng gore ke be ke re normale re no ba re na le more responsibility. ya That's gore the o- ya difference. setšhaba fela. Hey, that's the difference. Re no ba A le go fela a ke responsibility. gane gore mantone a theleditše le balata ba theleditše e fela ye ke sentše gore ke botšiše o kgoši a kere o fetša go bolela gore mama ke mmakgoši ke mogatša kgoši o papa wena go le kgoši napile re go ba le motho re mmitšaeng goba re no botšiša gore wena o kgoši o tlo nyalwa ka baka la gore go o nyalwa gore gore sefane sa ga mašile se tlo tloga wa ba wa ga mammang napile bogoši boa kae. Hey, yeah, in a royal family question eo. Mara se ke se tsebang, ke tla le fa gannyane se ke se tsebang Eh, ke gore mo ke nyala ke tlo ya ga motho. That's why ke rapela Modimo for an understanding man. okay. Gore ke tlo ya ga bo monna wa tlo bang go lo wa ka. Okay. Ka go lotšha ka tšhelete gore go ba kgomo gore sadi wa ka setle ka mo motseng o o di tsebiša gore batho ba babedi ba tlo nyalana mara wo a ka setle a tla ba 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 makoti makoti ka mo. ka mo le sefane that's why re tsamaya ka kgomo le sefane a ka se se tšee E no ba go phopota gore o no ba kwešiše phopotha tsebišo gore ba ka tsebe bošwa le gore bana ba ka se se tšee o no ba go phopotha gore ra le botša gore monno o tlo ba wa ka kwa mara yena a ka se change monna sefane. For example if monna ke wa mašile ke tlo berekiša saka mo nka se berekiša tse sengwe ba tlo re ke monnaka ke tlo berekiša sa mašile Okay. go swana ba re ema ke boriše sa maluleke ke sa mama Okay. monna kwa maluleke Mm. and then nna ke nna wa Wena wa mašile Eh. bana ba ka ba tlo ba mašile le nna ke tlo ba wa mašile monna ka tlo ba maluleke. Yo. Wa tseba dipotso tse di tsona go di botšiša kgoši. E le gore napile wa gapeletšega gore ge o le kgoši ka no mokgwa o le kgoši ya mosadi wa gapeletšega gore o nyale goba o nyalwe ka baka la gore ge itshepedišo yo ka neteng ya ka monna wa go ba le kwešišo ya gore a go kgonagale gore o no ba le molekani fela o se ka nyalwa. Re tlo bogela go topic ya mathomo gore go tlile jwang gore ke be kgoši. Oh ya La ka go baka la pona. gore bana ba o tlo bang le bona ba ka se tše bogoši ba gago. And go nyalwa it's part of the covenant. Ba re part of the covenant ya modimo is part of the covenant ya bogošing gore go nyala go bohlokwa. Rena ge re be re gola re be re tseba gore ba re ngwana malome nnyale kgomo di boele šakeng. Ka ga mošate wa ga mašile a e šome bjalo gore mohlomong gore o ikhutše ye ya difane tše pedi tša go fapana o ne o kwiša ra wa ba tla no re ke monna le mosadi ba tla no feletše ba go bitša mmakgoši le kgoši ka baka la gore tla bo kgoditše motswala mašile kae Yeo a e sa letšela tša kgale gona bjale wa ikgethela. gona jalo wa ikgethela o swantse o dule le monna gore wa tsa gore o na le my best interest at heart. Wa kgona go till death do us part not gore o tla ba le gona and then le ba monna le mosadi mara a le kwana swantse ba protect la tsa gore jwang bogošing ba tlo protecta everything at all cost le mo wena o sa ba thaba. Jale ga rena bogošing ba mašilane ba mašile wa thekgethela molekane. A wa ke taba tše di kaone kore ge o ikgethela o tla kgona go phela gabotse o ka se re ge o dutše ka kwa ba re wa cancele dutše monna gona tlo fetša gane o reng a sa boe o dutše le bogoši mamang le banna ba bantšhintši o reng a sa tšwe kako o swantše a kwešiše mošomo wa gago gore re nako le nako go rapela wa tseba gore o rapelela monna mohutamang. That's why ke sa bolela gore the culture and customs di a fapana. Yeah.
culture and customs ya bogoši wa mašile ka swane le ya ga mojaji Yeah. goba le ya ga sekhukhune ka moka that's like bešitše mohlala wa the meats gore ga maluleke ba phela so ga mašile ba phela so A re nepe re lebelela gore ge o tlo re ke bile kgoši ya moswa ya mosadi ka ga mašile ka morago ga mengwaga mentšintši o tlo nyaka gore batho ba go gopole bjang. ke nyaka batho ba nkgopole as a disciple of God. That's the first thing. Bola re kgoši ela a ena le compassion, a e rata setšhaba sa yona so much. Setšhaba sa Madibe ke se rata ka pela ka kamoka. Okay. Ba tse gore o rata setšhaba sa gage and o mola to serve. Okay. Jesus was there to serve, not to be served. Okay. Ke se batho ba sa se kwešišeng ka leadership. Gore go ba moetapele ke wena o servang, not ke wena o tšeang, ke wena o fang. Okay. Wa bona ke rata ka mokgwa o bjang modimo pele ka gare ga dilo ka moka re na le go dumela gore ka mošate go na le dilwana-lwana tše dintšhi tše e leng gore di šalwa morago tša setšo. Motho a ipotšiša gore o lekalekanya bjang tshepedišo ya setšo le ya semodern ka baka la gore wena o mosa o e leng gore o sepela le mabaka o kwešiša gore ge re bolela ka technology re bolela kang o lekalekanya bjang dilo tšeo ka moka ra ba ra tsentšha le segwara sa gago le modimo ka gare. Setšo ka se hlompha, Yeah. mara nka se tsogo ke compromisele my belief. Okay. Mara setšo sona ke a se hlompha, ke tla dula ke se hlompha. Mara mo go na le parallel, my belief will always come first. Okay. Ebile o sa bolela bjalo ke a tseba gore o na le mokete o mogolo wa letšatši la lesomeseswai nko re botse ka one. Ke modira setšo, re keteka setšo, Yeah. re keteka bopulana, le gona ke mo ke addressang gore re dileng re sa tlo dirang di shortcoming tša ka ke eng. Ke bona as maybe example go mohlala o tlo ba national address mo presidente a fa address ka gore go diegile mo South Africa le nna Matibidi go diegileng ke dileng ba re thušitše di-partnership tša rena ke eng and then re sa tlo diang re paletše kae jale go tlo ba go le batho ba go support-a just gore ra le support-a mo mošate wa mašile. Nke re kgwathe taba ye nngwe e leng gore ra tseba gore naga ya rena bosenyi re ka se botlogele ka thoko le magoši ebile re bolela ka wena bjalo ka kgoši ya mosadi manyofonyofo bosenyi bo e leng gore bo ba gona re a bo bona dithelebisheneng re a bokwa dialemoyeng di-commission she di tlhomilwe gona le batho ba re monna ke ntlhantlha mokgwanazi a noši ka baka la gore a nyake bosenyi o ka reng go se e leng gore ra se bona se diragala gona bjale mohlomong le ditshedimošo ka moka tše e leng gore di ntšhawa ke ena ntlhantlha mokgwanazi. Nna ke tipona ke le so maybe ke tla bontšha mohlala ka ena ntlhantlha mokgwanazi a re ke ena le podisa a se ena le politician nna ke nna kgoši a se nna politician a se nna le podisa a se nna dokotela ke nna kgoši bjale jaaka ke tša bogošing bjale ke na le opinion ka bogošing just like opinion ya ka e tla ba constitution in our constitution re na le paragraph yenyane 1 page mpuja bogoši ka moka bona le 1 page out of 184 pages of the constitution 1 page a ba sa ngwala gore the roles and responsibilities tša rena ke eng batho ba tlo bo tlhompha jwang ba sa tsebe gore ba tlo bo tlhompha jwang ba ngwadile gore bo president swantše a dieng cabinet swantše e dieng parliament swantše e direng the roles the responsibilities tša bona ke eng le rena bogoši re deserve go bontšha anything that's inconsistent with the constitution is null and void. Therefore, if abangwali the responsibility tša rena bogoši bo tlo ba null and void. Re thoma within the constitution opinion ya ka e tla ba moo ya botlhatlhang kgolaetse a ke ne opinion because a ke go tšona a o ramolao ka phoso wa tseba yo ko gore motho a rileng mo thutela go ba ramolao
o go dirile gore o kgone go tseba gore o tšhabela bjang dipodišo tše dintši e fela ke rata ka mokgwa e leng gore o di araba ka gone ka baka la gore ka nnete o ka se tsene mo e leng gore ga o gone o boletse ka nnete commissioner Nhlanhla Mkhwanazi re tlogelang go mpitša lieutenant general ke nyaka go mpitša commissioner ba mmotša gore ka ba le gore o šireletšegile le bana ba ga gore Afrika Borwa ya šireletšega ke ka mokgwa e leng gore ke a o bona gore o na le Bonhlanhla ka mogare ga gago ke nyaka gore ka kakaretšo nna le wena re fane ka molaetša go dikgoši tše e leng gore e sa le tše e leng gore di tsena ke gona di thoma go tsena ka gare ga bogoši ebile ba bangwe ba sa le ba baswa bjalo ka wena nka se kgone go fa inspiration o molaetša wa gabotse because nna ke nna 2 years in mara se ke tlo se bolelang ke gore o swantse motho a be le discipline a kgone go dikemela okay also as ke tlo ya back to my faith I'm a Christian obviously ke tlo re o be modimo pele because now I'm led by him I'm led by the Holy Spirit bogoši bothata kudu a ba ska le botša maaka ba re bogoši bo monate bogoši bo monate ka lebaka la re o kgona go bona didiro tša gago di phethegela bathong then wa bona monate wa gona mo dilo di sa phethege o ka se bogwetše monate wa gona mara swantse o be le resilience and perseverance ba ska go pusha don't be a pushover o ska dumela o mo ga leadership bogošing ba gago o leader setšhaba sa gago o ska tla batho ba ka ntle ba tla ba go pushe goba o ba go derive from vision ya gago mo na le vision e ngwale fase o tsebe gore mo the objectivities tša ka nka setje go tšona vision ya ka nka setje go yona and vision yena o e dia le council le nendona le setšhaba ba go botša gore ba nyaka eng o ska ikhwetša o le mmušanoši o ka raone batho ba e leng gore nna le bona kgausi nko re botša ka letšatši le lengwe le leng gore mola wa thomang go ba kgoši o bile wa no tsoga gare ga bošego wa laso o iko ka re hei go ba kgoši go boima go be go diragalang ge e le gore ile la ba gona letšatši leo a senkele ba gona obvious wa di kwa dilo batho ba bolela mara se ke se lemogileng maybe as I said ko ba le modimo se ke se lemogileng change is uncomfortable apo ka se tloša mo ke be ke dutše ka tlase ga taolo ya mammang ba re go tlile kgoši ye nngwe e nyane ya mosadi e tlo ntloša mo change is uncomfortable a kgonege change is uncomfortable and a ke ba blame because change is uncomfortable mara mo ba realize gore motho wa rata genuine love and re nyakela tše di botse dilo di a fetoga nna go go kwele motao ke dimela gore le batau ka moka tše leng gore ba dithileditše o di bolela ba raoa ke motau wa gabo rena re mmethela matsogo nna ke nagana gore o fitlha mo re fitlhileng gona ka nnete moletlo wa lena moletlo e leng gore o tlo ba gona o ba ke moletlo wa ngwaga ka ngwaga ke moletlo wa ka ngwaga a ke sa nyako tšea break ka re ke nyako tšea break from moletlo o very stressful mara break ya ke nyako e tšea 1 year kore ke meme dikereke ka moka tša Matibidi re rapelele setšhaba sa Matibidi re rapelela bana ba Matibidi just 1 year mo nka hwetša space ngwaga o motee ke die moletlo wa go nya rapelela bana go rapelela setšhaba ke dimo ka reng ke be ke gona sereto sa gago ke be ke tlo go reta motau ba re ke ba ga mašila a segodi sa male ka moraleng ke taba ka bakgadia ya ka kwa Matibidi ke kgone go reta go fitlhelela mafelelong ke na le mošomi mmogo ka nna ke Isaac Mašila go ka kwa a sereta perfection batho ba ga Mašila ka re leno ba le dipelo tše di bose ka tlhago ke dumela gore nka kopana le Mašila o mongwe a se tshwane le wena a se tshwane le Isaac mfounele tlo go leletša ka ra kgoši mpotse gore o le motsere kae a nena ke ipshinne go ba le wena molaetši wa gago go setšhaba sa gago sa Matibidi e ka ba o fele ge nna le wena re fetša setšhaba sa Matibidi ke a se rata and a ke titiše ke tshepa gore that's why modimo a mpile ga position ye ya se rata ke se beya pele mo o hwetša country e re this country first le nna ke Matibidi first anything that's inconsistent with the constitution na go anything that's inconsistent le Matibidi we see it null and void
therefore mo go tla the investor matibidi first, not the investors first. Okay. Mo go tla anything matibidi, is it in the best interest of the people of matibidi? If no, re se bea thoko. Na Jwale ke magoši le ba gona go di social media o ba gare wa re ye ke X ye ke TikTok leng No, ke na le a media company ba bitša Morongwa Communication, ke bona ba ranang the social media jaaka. okay. They very blessed communication team. Modimo ba tlišitše go nna. Okay. Ke bona ba e ranang a ke busy. Le dira eng le eng gona mo ka baka la gore net wena a o kgoši fela o kgoši engwe ya go rutega ebile o mmagwebo communications company ya gago le dira eng le eng le eng gare ga tše dingwe? A se communication company yaka ke Morongwa Communication, it's the name. Okay. Ke Le dirang ka gare ga yone? ke media communication ya gore in approach ile Okay. ya re ba gopela go bereka le nna was gladly go bereka le bona because ba tshepa modimo, which is my foundation. Okay. And they are good people. Ke re gane ke tla ba bona mo ba go tšea ditshwantšho ba di a tlatla Aish, gore tle re bone today dikgokaganyong tša le mara a go le- mo go thobela a go le a go le fault yaka. eh I get ke busy ko organizer event Yeah. ya di 18. 18 Yale ke ba boditše last minute ka re le ska lebala gore ke na le Thobela FM. eish And ke ba boditše this morning Ah, as ke oui. driver from Matibidi ke tla mo. Ka re Mm. le ska lebala. And ka re le fitleng ka 8:30 ba ra Allo. Ale batho ba re go nyetsa kgoši ke go tloga mo bona company. No ke re a kwešiša gore ba sego. Kgoši nena ke ipsine go boledišana le wena. Go na le se sengwe se e leng gore o nyaka gore batho ba e leng gore ba tseba Kgoši Clara ba se tsebe ka wena. ke di boletše. O di boletše tle. Ke di boletše ka moka. Ke di boletše ka moka. My biggest thing I guess ke boletše gore I'm a disciple of God. Yeah. But ke nyaka batho ba tsebe gore go ba a disciple of God o ba motho wa gore o tshepa modimo nkare batho ba nang ja o di diphošo. Ke bone gore modimo o re ba sa come as you are. Gora gore rena sinners must come. Modimo a sa re you good people come. Ka Gore nnete modimo o sinners. nyaka ba dira dilo gore a kgone go ba fetola ke re ka nnete. Jale ke nyaka ba tse gore because batho ba ka bolela ba re mara o tšere o tshepa modimo. Phošo e sepela le mogatiši le wena o motho tlono fela o dira diphošo Diphošo, ebile a re re gore go o dirile diphošo batho ba go atlhole ke mang nna ke le mangoko ke tshwanetseng go go atlhola ke bona re o dira phošo ka baka la gore nka ba ke na le tša go feta tša gago. Okay nne ke ipsine go bolela le wena tle ke a leboga Ke go leboga nna. go ba bogedi le batlheletse batho bele fam ka moka ye ke taba ya ka le mangoko baby wena ke timela dikgokaganyong tša le yago o ipsine nna ke boledišane le kgoši go tswa ka mošate wa Matibidi gona ka kwa ga Mashile yo mosadi o mo botsetlhe lena wa go rutega wa go tseba sa senyakang wa ikemišeditšeng go tliša phetogo gona ka mala Matibidi ke mešate mebedi kopane ka Matibidi le ka Thobela FM Batao. batao re a leboga ke lebogile tlha go fitlhela re kopana Go leboga nakong e tlang nna, go leboga Tata. nna.